poito kebel tongnai rongno support khaidi chubadi tini kamo borok tam khlai direct judge khaileu nang suang nango nang morke house songsenai ai nang hayengo tomung sidra tongo non tai kai to nakakla obai attitude by ke tini kamo borok koraksa tek koraksa halok narang na leo relationship narang na leo but no aba hakia nang bono belai ke maya khlainya nangnai hallelujah phalatu ki nang bono support khlainya nangnai koraksa cherai tomon himi mainya ke bufa tam khlai buma tam khlai relatives ro tam khlai bono yagro mo himro bono kun dine kuilya ai nang tang himi mainya ai nang tam kam ke himya aba ke seng kuilya ke bono mazra buriya bono seng tebo se pal ke yagrom lai him tiniwo ya prirak tiniwo chobao same nang cherai koraksa no yagrom mo ya pri rak tini choba ma hai koraksa poito kebelan tongaina nang bono judge khanya ta thangni nang bono bini man thaina pungna ta thangni abo ni thaniya abo kaiton thaniya sa fan so nang kebano judge khanya nangya bono just nang su subadi by faith poito ti ning bono subadi poito ti ning bono support khlaidi poito ti ning bini gan out tongdi naidi bo bufuru tori jang bufuru pusuk sung sasang ita nang sai maraklan but tini kemo borok hamarin yak ni tangi yok tini kebang borok tangi tamnai asik leta pata hekaba kebang ma hamya phasing tangi sogoi because borok support khaileya borok judge simis khaileo ke korsan sayara phunok layo sayani mazra no phunok layo naidi chini duty judge rani ya takno nang malik ya nang ka kai tene basase judge khlanya ni manthai manrani apebona malik ni thaniyo bo phani thaniyo se sabno busuk jaga bangnai sabno tamrana bebang bo phani ya pawo so nang bo phani position na ta thangdi nang khorsa sungna mazra na nang sabo ei nang ma ke rep khlagya nang phasir jana sabun nang mono mazra phunok nai ei nang ma ke saya sigo ngka nang ma ke mazra manjang nangnai sabun nang mono judge nai sabo chini kun khomanta kare bor khoroksan judge rane bono bothar mong phasing trangnani no we have no power we have no authority hallelujah kaitoni samu kaitoni khlainar de buslana botam khlainya muso buslana bo kabangna muso nasrana muso bono ya faridi bachini kaitoni nasrana kaitoria hamjaknai kaitorse srai nogo busla kuso oroi poroi leta pata beba pai sugui nogo ki filmani se nogo so sopayo ko bopa kabagi na kaniso tebo kaham baike sumurka tebo kaham samung baike supungari kaniso mane tamo sini kaitor hamyana muitu khlaine kaitoria sini kaitor ka kaham no simik kuplung khlaina kaitorse kaham bai mang loklai na kaitorse kaham bisungo mang supungui tonai bini khuriyo mang asugri tonai safe secure ke mang tonai aba haise sini kaitor ke hallelujah maka yafa khrobe kaitono hambairdi dei kaitono honor khaje respect rdi hallelujah next bible verse tam tong pharising nai laina Christianity is the only true faith ni so ang abong ga ke Ephesians chapter 4 verse 5 pharising nai laina Ephesians chapter 4 verse 5 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 tam sijak tong nai jaro there is one Lord one faith and one baptism ni so tini kabang mo borok oro confuse sungo ang baptism kakang tang baptism pinai aba ke sala but nadi John ni baptism ongma bai no nang baptism ngi thanya ang sara na man tamo singno chubana hisebe kaitor Jesus Christ ni bisingti sabono rohor bal Holy Spirit no rohor even sing thangnai bo nokha nini Acts chapter 1 ni aro verse 4 rotam sujak tong pharising laile Acts chapter 1 verse 4 teise sing srai lai na tini tangmal order of all the topic of confusion kanke ya preaching belai no problem ungo so aba heng tekri 5c sorry Acts chapter 1 verse 5 tam sujak tong pharising laile na ro John baptized with water ni so but in just a few days you will still you will be baptized with the Holy Spirit ni so means tamo John the baptism aba hamya apela kaham tang malab sumsong na karmani mari but after few days ni so mane Pentecost ni koksal to after ni simi chini bagai bo baptism male Holy Spirit baptism se hallelujah nge John the baptism mo thage na ja no aba sumsong la kar zaka mari phunung mani se so amare no sung phunung lai nai but busang mani mari ka Holy Spirit a Holy Spirit baptism sung nango a Holy Spirit baptism sung nango one araban bagin sung Ephesians chapter 4 verse 5 sung tam nok male there is one Lord ni sel subrai korok sano hallelujah praise the Lord one faith ni sao